دایی کشتن، باف کشتن، زارو کشتن، خشک و برا کشتن، آب و خال کشتن، مت و خالتی کشتن، بتک و کال کشتن، داوی بی کوم کجی. یانه بی کومه مریان، یانه کومک معرف به هفدرا کشتن. ناو لیکرن کوم کجی. 25 حزیران روژک تاریبی لسر گلیمه کوبانه دوی روژه دا به صدان شهید کتن و به صدان جی بریندار بین. اجارش خدان دخوازم که خدان به دلووانی آخا و حسکرن آخا مالبت شهیدان و مالبت برینداران به دلووانی آخا و حسکرن آخا جیان وان و دلی وان درمان بکن. نام در باسی مجار آخا ببن. تشتی تشتی دست لنگه مرا دکن دیو بافکی مرا نکارن بکن. تشتی دست و لنگین مرا بکن دیو باوین مرا نکارن بکن. ایجار امکه بخوب خوا سنوری خوا چه بکن و بخوب خوا جی سنوری خوا بپارزینه. جبر کو اگر تو سنوری خوا نپارزینه کسی کوار سنوری تا بپارزینه تو نه. یعنی اگر تو بخوب خوا را نبه کاری مالی خونه که کسی کوار کاری مالی تبه که تو نه. اگر تو خوب خوا رانه به کاری مالی خونه که کسی کوار کاری مالی تبه که تو نه. ایجار کاری تا ویب دستن تا ویواره چه کرن. ایجار کاری تا ویب دستن تا ویواره چه کرن. ایجار ولاتی مجی ویب دستن ما ویواره آوا کرن و پارزاندن. ایجار جمعه همیان ته خواستن هر یک به کاری کو پی زانه پی رابه. ایجار جمعه همیان ته خواستن هر یک به کاری کو پی زانه پی رابه. وی کاری روش دی روژه پیش و بده. و تیخ خدمت کرد و کردستانه. جبر کو ام دناف جیانه که تجی خرابی داد جین. یعنی ام دناف شرکی جیانی و هم جی گیانی داد جین. یعنی شرک لتواهی جیانی هیا و هم جی شرکی گیانی هیا. ام دناف داد جین. مدام کو ام دناف شرکی خراب داد جین تی خواستن کو ام لهمبر و خرابی بدنگ نمینن. و اگر ام بدنگ بمینن و خرابی ما همیان بکشه. و هم جیوه ما همیان وندا بکن. و هدی خرابی و پر ببه. جارک دن اگر ام بدنگ بمینن و خرابی ما همیان بکشه. و هم جیوه ما همیان وندا بکن. و هدی و خرابی پر ببه. و چاقه جمع بیجن جبو چه خرابی پرن. خرابی پره جبر کو تو و از بدنگ مونه. ایجار جنها و پیدا جبیر نکن هین دست و لنگ خودین لسر روی و خاکی. یعنی خوده و بریا ما و خرابی جناف ولاتی ما درخینه. یعنی خوده و بریا ما و خرابی جناف گلی ما درخینه. ایجار جه هر ملت کیته خواستن کو سنوری خوا و ولاتی خوا و گلی خوا بپارزه. دکو خرابی بسر نکوه. لیبلو قنجی بسر کوه و زیده ببه دناف گلی مدان. هر ملتک لگلی خوا مقاییته. یعنی هر کس گلی خوا پیش دخینه. و هر کس خوا و ولاتی خوا پیش و دبه. ها بالا خوابه دیه بالا خوابه ده گلندن. بین خدان بالافر و بین خدان هزک مزن ده جیانه دا. او دوار راستیه تشتکی تا کمتری وان تنه. دوار راستیه تشتکی تا کمتری وان تنه. جبر که خوده ام وک هفته چه کرنه. روز و شب لسر تاجیته و لسر وانجیته. یعنی روز و شب لسر مهمیان درد کبه. 24 ده مجمر
24 dem jmer yani 24 saat jibu me hemiyon hene. Lehinek zanen sude jê bigirin, pêdê jê bigirin û êdin nizanin sude jê bigirin. û dest û lingên wan hene û dest û lingên te jî hene. Çavên wan hene, çavên te jî hene. û her wiha. Îcar sedem çi ye ku ew li pêş e û tu ne li pêş e? Sedem çi ye ku ew li pêş e û tu ne li pêş e? Sedem ku ew fikrî xwe her roj û her deqe li pêş dixwîne. Her tim di mêjî xwe de tê guhartin û ji tecrübên xwe hîn dibe. Yanê balê xwe dide dihûnî û pêr û depirpêr û jê hîn dibe. û dîvra xwe dirêşî pîşê dike. Pêşketin wisa di nav jiyana mirovan da çê dibe? Pêşketin wisa di nav jiyana mirovan da û di nav jiyana gelan da çê dibe? û zêdebî li ser vê yekê wî li xwe girt ku xizmet gelî xwe bike û qenciyê li gelî xwe bike. û wî got ji niha pê de ez qebîl nakim ku miletî min lewaz be. Wî got ji niha pê de ez qebîl nakim ku miletî min zeîf be. Wî got ji niha pê de ez qebîl nakim ku zordariyê li gelî min bikin. Wî got ji niha pê de ez qebîl nakim ku komkujiyan li ser miletî min çê bikin. Wî got ji niha pê de ez qebîl nakim ku ez bindest bim. Wî got ez dest û lingê Xwedê me li ser rûyê va xakî. Îcar tu wekîlê Xwedê ye medem ku tu dest û lingê Xwedê li ser rûyê va erdî îcar tu wekîlê Xwedê li ser rûyê va xakî. Yanê Xwedan wê kar biriya te bike. Îcar karî dest û lingên me bikin wê dê û bavê me nikarin bikin. Îcar karî me û welatî me wê bi destên me wê were çêkirin. û sinûrî me wê bi destên me wê were parêzandin. û jiyan tim û vê yekê jî ji bîr nekin. Jiyan tim xerabî tê de heye. Ji ber vê yekê ji me hemiyan tê xwestin ku her tim em hişyar bin û her tim em amade bin ku em li hember wê zordariyê û li hember wê xerabiyê kanibin biskinin. Ji ber ku heger em ne hişyar bin û ne amade bin wê xerabî her û her wê pir bibe. Îcar heger em ji qenciyê hez dikin û heger em ji xerabiyê xêline, îcar ji me tê xwestin bi dil û can bi tevahî hêza Xwedan û hêza xwe li hember wê xerabiyê em biskinin de ku xerabî di nav miletî me de û di nav welatî me de nemîne. Îcar ji niha pê de tê xwestin em her tim hişyar bin û amade bin. Ji ber ku tu nizanî kîjan deqê, kîjan demjimêrê, kîjan rojê xerabî derkeve holê. Îcar karî dest û lingên me bikin, dê û bavê me nikarin bikin. Ez birayê we Azad Kûse bu Arabî.